Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya atau malabikang hadir. Alhamdulillah napasiruntuk kisi pungallah ta'ala khususnya rilalan nama sigita iye digaga akata banna papuli pakkasiam baraja luri sesi arajan ne pungallah ta'ala. Termasuk para fadanan nangi isam pajas subuta dan nia insyaallah mati sareko mangi nang kaki pada si paringarangi insyaallah. Dan nia Rabbana ma halaqta hasal batilan fa subhanaka pakina asabanar dejit tugaga sia-sia tasidi agaga. Termasuk pertemuan ta iye subuh itu moto malabikan hadir. Narima kuana narung pada angka ki bacai yari gemak kamalakangi Allahu ya Rahman ya Rahim. Minimal kota pemotoki menurusi di riwayat baca Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Batuangan na aga iya tu pamasena pungalla ta'ala nania akkamasena pungalla ta'ala luri ini meliputi langit dan bumi. Toma-toma malabikang hadir. Batuangan na iya pamasena pungalla ta'ala luri tak buka luri ini khususnya ini rupa tawe lebih pa ia to mata pak itu mata malabikang hadir. Jadi mambagi magi ru ini angka mana ni rilalanna Ar-Rahman Ar-Rahim na pungalla ta'ala to mata malabikang hadir nasabak angkata siruntuk madeceng pada fadanna ia subuh itu mata malabikang hadir mambagi magi nan cajilalang asalamakang lori di manang rilino lebih pari asarimu rina pungalla ta'ala mati insyaallah. Nania salawat mapas salamat lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak makre pungalla ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihi wa rahmah. Majappu as-salawaki ianang katau mas salawa berarti angkan itu pamasena pungalla ta'ala lori ini. Termasuk menurut ilmu kedokteran supaya stobolisme itu tubuh ia ko motoki puraki matindro tapa moto pada padana ko tapa moto subuki minimal inuki uairinu tacede. Jadi inuki pakamama kadaka inuki ajaka mama kadai namo birewat dito yinung salah. Nah, yang jelasnya inuki insyaallah na perlancar itu metabolisme tubuh. Tapi nekia si diriwayat upanna panade pagaga na tamai itu tubuhe anretogi inungang natako tingaramoi salawae as-salawaki wekatallu. Malani uae as-salawaki wekatallu insyaallah kuda masih pungalla ta'ala ia kongka anu masalah realita tubuta napasui pungalla ta'ala melalui wad dijaji melalui tu teme tanpa disadari melalui
ko buang air besar tanpa kita sadari. Itu barakana salawat ko di pagaga wae yarga andre tama itu buta to mato malabikkan ke hadir. Nania asalawaki tapak guruangi wija-wijata salawa. Tapak guruangi wija-wijata idi nania keluarga tanamu ye miro tapak guruangi. Minimal aga ku tapak guruangi salawa mancaji amal jariah lori idi narikku angke nakamalaka to mato malabikkan ke hadir. Nania aja lalu talupai masalawa rilalanna sasosiwan niye. Insyaallah barakana salawa yakin dan pasti napasaginangi uku tupung Allah Ta'ala siage egan na kagiatata nania mancaji sabak nasabari madecing rilino labbi pari asari monrina pung Allah Ta'ala mati insyaallah nasabak barakada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nania tomat malabikkan ke hadir intina yanaritu makadai pung Allah Ta'ala innal insana lafi husar. Apa ya kukumi Masjid Al-Ansar dega gato dina pala iya Apa ya ku jamaah na Al-Ansar ay S3 ni je dalam dakwah Pak Turi Maring Kalinga. Nah. Innal insana lafi husar aga betuangan na. Jadi puran itu na pudapung Allah Ta'ala makada aja lalu mancaji tau rogi. Aja mancaji tau rogi. Nasabak magai pura ki na podato pung Allah Ta'ala makada wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Aja mancaji tau rogi tapi nekia ancaji ko to matappa. Nasabak magai melo ka empanya menyamak ko ite. Melo ipanya menyamang ipung Allah Ta'ala rigau angkata relebo na iya tanai nan niya ri asari mundrin na pung Allah Ta'ala. Yasang imanyamang nariko ang kaki mancaji tau matappa rilido lebih manyamak pi ri asari mundrin na pung Allah Ta'ala tapi negay layaling iye ri sesena tau matappa Nania makri pung Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aga betuangan na ihdinas siratal mustaqim. Na asawan ni iya turi ibace betuangan na aga pura walenno je tulalam madeceng. Pura ojalokan no lalam madeceng. Betuangan na iya dalam ilmu hikmah na guruta pura na je tu nales sesuatu pung Allah Ta'ala rilino madeceng. Betongan na aga akareso ko siba madeceng, ajama ko siba madeceng. Betongan na aga aja je muragu dalam kehidupan ini. Aja taragu. Aga sinasa pung Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Upam mancaji to matappa. Upanna mancaji kitau tori maringerari pung Allah Ta'ala. Majapu segala solusi dalam kehidupan ini selalu ada untuk kita. Kenre ari ngerak pung Allah Ta'ala. Nah iya na tu setiap pamulan na ayat akuran na pung Allah Ta'ala kecuali at-taubah. Setiap ayat pamulan na pung Allah Ta'ala tori angkai makada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasi aga na po pung Allah Ta'ala kukurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Aga maka di pung Allah Ta'ala ari ngerak ko je lo kuya. Nanigi to terima ringerari pung Allah Ta'ala yakin dan pasti pamase akkamase na pung Allah Ta'ala masagena lorio kutu tawe. Denang ka mana masusah. Walaupun buat dijaji angka susah tapi nekia terima darari ripung Allah Ta'ala mari ngerari ripung Allah Ta'ala insyaallah tori angka solusi hidup kegana termasuk aja mancaji torogi iya naritu dena paja sowani ya peringarangan iye
termasuk aga as-shalah, asam pajaki, asam pajaki, asam pajaki. Nasabak magai ia tu yonroi pare tuo, ternyata ada buku, ternyata ia rope yonroi tuo pak bu de gagalin na ukwe 5 waktu komi tuo he. O komi tuo liwan ne ye palawangan na ipake mi batongan na ko linota. Tapi neki aja na sabari palawangan na nalabas sinange iye. Kega na iyero. Subuh. Subuh. Alhamdulillah kadi ko subuh loro, asara, magharibi, isya. Lisu silo ko subuh komitu 5 pala komitu Jadi ia tuli yonreli no ternyata dena ganna si jakka. Ni masangi maluang risese na tahu ia lalunge waramparang nalupai akhirat. Itu tapi risese na to matapa dena kanaliwa si jakka pak. Ta coba ni gare mite bulu ya ko ite bulu makalopo tapi coba ni gare yolona matat tatapaku namo bulu deto nagan na si jakka. Coba ni gare mo maga loan na tasi ya ko tapaku libatok ko yolona matata batongan na aga aja ko lawe iye karena tapok mo lori pungal Allah Ta'ala aja lalu mutakka lupa tuh rilek bon dena mari gaga silahkan berusaha. Mau jadi apapun, mau jadi polisi, tentara, aktivis, mau jadi guru, mau kepala sekolah dan sebagainya, silakan. Tapi neki aja tak lupa. Jadi ana gunana pak. Iya sampayangnya termasuk ibente lori topi goi, nania topi goi mancaji bito matapak toma malak bikan kehadir. Nania iya lino pak, ternyata lino pe. Deto nagan na si kamu. Deto nagan na si kamu lino. Kenro ya pak risesena to pas sampajange. Maga mi pe nagarangkang itelino. Ni gami garangkang ilino. Tau macecenge mi. Termasuk namota ni anun nanalato. Pura ni panto tanay makadanu kuye. Napailete si. Dia nama tu mapacalak ko riasa mun. Perde ni papi ko je. Udah mau tapak loyolo no. Pak musti pak. Ternyata agak pak risesena to matapak hidup dengan seadanya, ia tona insya Allah mak beraka. Denagan nasi kamu tuh pak. Meki si mite butina, ta coba ni matu kulisuki. Mau magalo po na bulu etita, ya kokos yolo na matata tapak kweli mata. Denagan nasi kamu. Iya. Na de meto aja na yule garang kamana lino. Na makara na bita, risesena to garang kangilino, apapun itu, apakah persoalan jabatan, kedudukan dan sebagainya, melo mana garang kangi nasabama ge persoalan dena sukuru maka daong kadhe tapi rekia risesena to sukuru maka jene nasabaga na sanabita de metoje na to puas ini etolino itu butina engkasih di motorota meke sipagan na idua eto angka 2 motoro meke sipagan na italu eto tatay pak angka si oto ta si di meki si pagan na idua ito wade jaji angka napang sa nangi meki si angka si meki si malangi Fortuner ito jadi dena gaga aja na pak contoh kecilnya saja makuku HP HP agak na berubah agak sana giga na bawah 4 giga 6 giga itu padahal ia memang beda tapi pada mu selesi. Dengan aku abu. Dengan aku apa? Apalagi kau anak muda jadi itu pak. Jadi tegan nang iya pak untuk membentengi insyaallah ku pas sampayamo pak insyaallah. Dan nasabak mage na bentengi nangi oke pada nih. Masam jasubuh. Pura masam pajasubuh na jagai nangi subuh nih oke palawangan nih. Tapi nekia risesena tu dia na jagai dia na jaga nange pure masa pajasubung monro si basigi monro masigi nange dia na cerita agama macurita lino dia na pada mapamula bon na na cerita manu nange tu yanu iya yanu manu yanu ite jadi nange subuh labas sih itu labas sih loro
nadapi si loro nange. Alhamdulillah to syukur idapi loro si mati. Tapi ne kia pura masa jalaro ko sinange, mapangewasi bali bolana. Mapangewasi bali daratna, mapangewasi bali kantorona. Jadi laba sinange loro Jadi aga salah cede, lempa kosong Ito? Jadi pa perlu jaga ye. Jadi aku mitu sujakai palehe. Ko mi aguruangi pa alguruang hikmah ye. Nah ni sini surah-surah nanya tomo malabikan ke hadir. Nanya opasangi ini pasang pajangi khususnya pasang pajangi. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu nania keluargamu poleri afirana kai. Betongan naga. Aja kama ini pasang pajangi. Tapi nekia pasang pajangi tapi denan kata peringerangi wijata. Apa angka riwayat Pak Bu? Melo ni tama suruga, si di tomatoa melo tama suruga. Dena jadi tama suruga. Nasabak magay, ternyata faktor wijawijana. Pasang paja sa pasang pajana, tapi denan kana peringerangi wijawijana maka dah endo. Hena. Oto ko masang pajang Yari minimal na pak guri wijawijana pigode cek denan ka. Bakang angka tomatoa pak majen angka tomatoa mito oko wijana. Gangka na aga. Alena mile kuasai oko wijana. Alena mile kontrol oko wijana. Ya perlu napa? Apalagi baluang asih. Apalagi persoalan orang parang. Angka toto batoa ipitauri oko. Anak-anak gangka na aga. Gangka na dena adele oko persoalan orang parang akhirnya ada. Salin cecok ni anak-anak elantarang emado sama toki itu. Pasang pajang itu. Ya cukup Pak. Sini surah-surah na niya tomo-tomo malabikan ke hadir. Jadi li suka nangi Pak maka dadeji tolak po oku pilih sampajangi. Ternyata kunci segala kunci itu oku bete sampajangi. Oku kiki buru Aga pertama-tama itanang oku kiki buru Aga Pak. Ega galena. Isak na sampajangi. Isak nam itu sampajangi. Man rak buka. Angkanya sadola ilaha illallah. Man nabiuka Muhammad Rasulullah. Sini surah-surah nania tomo-tomo malabikan kiade. Nania itu sampajangi Pak. Namuji maga garatakmu iku aronewe. O maga garatakmu aronewe. Ya kode mas sampajang. Degaga barakat ne itu garatakamu. Iko makun reye. Namo maga cantikmu. Kodeje mas sampajak dega barakak na itu. Iko to sogie. Namo maga egana mo maga na sogiremmu. Kodeje mas sampajak dega barakak na itu. Iko make pangka Namo je maga itu pangkakmu. Kode mas sampajang. Dega gunane itu sampajamu tomo-tomo labikan ke hadir kaserakna. Iko Pak bisnis Pak balu-balu namo je maga lancarna usahamu ya kode mas sampajak dega barakat no kutu. Dega barakat no kutu tomo-tomo malabikan ke hadir. Namo ma ke ganakmu iko tomo-tomo Tapi ne kia dega ga mas sampajak sini mo dega ga barakat no kutu anakmu tomo-tomo malabikan ke hadir. Dega ga barakat no kutu. Nania risesena to mas sampajang insyaallah Pak Bu terima sagena. Aja nang bata-bata italai sampaja Pak Bu aja na. Aga dia sa sampaja betongan naga salama. Iya nang katau pas sampaja berarti salama. Ni kutu berarti kong katau salama pamasena. Na megalak datau sapadale ite. Megalak datau sapadale. Biasang katau Pak mele ni lopa sai. Mede mata jangotoy matangangi mas sampaja subuh tau Ang kamupi mata jango to pure masam pajasu buto de panajo kalau pasai itero. Jadi dia nak baraka iya to moto malabikan ke hadir. Jadi li suka nangi Pak makada ang kalalo ki. Ang kamugi keluarga ta masam pajang. Labi-labi pa idi ang kamugi. Nah niya to sukuru na tu nasaba magi talai sampaja pu dale tu dale. Na mega to sapadale nasa ngi makre we ternyata iya ko to mas sampajang tanyana patu dale lopo itu.
Dale lupu itu mega to sapa dale maka dia na tu dale sampai jange pana nang kato mas sampai jang dale lupu itu. Dero na sadari maka dia je piasa dale lupu he. Na sabama ge puro ko mas sampai jang milodok siri pungal Allah taala. Nania maka dia Mbah Muin guruna Ustaz Baha ia ko puro ko mas sampajang ia ko melo ko masagena dalekmu ya kumelo ko masagena dalekmu aja lalum pakedo ya ajemu ko dem baca ye. Ya ko pura itu masa kan duduk tahayat akhir nih. Ya ko na pakedo nih ko secara fikih kedo pitu imangin apa tuh kedo di makmungi ko secara fikih. Tapi madari itu angka imang tapi mata ya makanja. Tapi engka tu madarima wa dini kedo dia pada kedo. Nah, napalampiri bacana akhirnya makmungi sila da kasih terima tahiyat. Koto mapahang jadi pana pura assalamualaikum pakedo ni aja mi ko imange. Ya ko kedo ni aja na imange baca ni nasa Mbah Muin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sagara. Nah, palai koto pur masam jasu nigi tahu baca ye ko na pakedo aja na insyaallah torinaleki asegena ngapung Allah taala. Nah nigi tahu maka tembak muing. Nigi tahu baca surah terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum. Ikasiaga. Tapajamu bu. Biasa mau tak baca roh. Biasa mau tak baca pak. Ikasiaga tak baca bu. Tapi aku katarangan Mbah Muin maka nigi tahu baca laqad ja'akum wek kapitu pulau. Kapitu pulau pi. Namo pakada makacupu loko gorok-gorok yawana tanae nalalutoi dale. Namo pakada makacupu ki oko pokok nagorok Tatate ang kadale to kutu sa babagi baraka na aya atura atau banasa Mbah Muin. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum latu capakna. Tapi nekia ya saya yakin ya kok kue jamaah ansare. Dia pagaga latu 70 toh dia pagaga termasuk ya tapi nekia minimal we kacicang angka lalu ye we kacicang minimal we katalu ya nala ya tanre we kapitu tapi yang kata pendapat ya kota baca lah kada jago kan minimal we kapitu toh angka to makada ulangi pengang lah kada jago angka to makada ya ko latu manibang ya narbang pa inta walau pakul hasbi Allahu la ilaha wa tawakkaltu wa rabbul arsyim pa inta walau pakul hasbi Allahu la ilaha illa wa tawakkaltu wa rabbul arsyim ya nari pakuli-kuli kapitu tapi melo ki ro pakuli-kuli kapitu ya rega mapamula si kapitu cucuk manang ya mina salah kuma pengewako deto na makamalakangi itu nasa sini surah-surah nania to malabikan ke hadir nania si di riwayat termasuk aga Pak Bu, yaitu suratul Fatihah. Mari pating kalinganya. Suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah magi na baca te kapitu. Magi na baca kul a'udzu birabbil falaq kapitu. Pokoknya agi kapitu namo bismillah mi. Namo bismillah tapake kapitu magi ne kapitu. Minimal kan kapitu ternyata paling ang kapatalat na ukutu dalam ilmu hikmah. Termasuk aga bismillah cica loyolo toh itu na kanna cica yolo cica ngimundri berarti 2 cica kiri cica kana berarti apa cica yase cica yawa annang kegilo pitu kegilo cidi kegilo cidi ya neton na pake andre gurutai yaitu cidi okwe idi tale pas salipu baraka na bismillah dia gaga mas salipuri ka apa buan di itu sih ko makre itu biasa pakaian atau riolota makre Muhammad mas salipu pung Allah taala salipur ya wah jokka nih itu pak itu barakana itu kapitu itu kak biasa medi makre kapitu insyaallah kau pemimpi pakai ya insyaallah mau magan anak guru ya insyaallah iya barakana metwa itu sini surah-surah nannya atau malabikan ke hadir. Ini.
Nah nia, ya namo je tu suratul Fatihah mi je tu luar biasa itu suratul Fatihah. Nah, minimal laga ya ku pa balu-balu ki ukar ngi balu-balu musibawa agasane alhamdulillah ya ku de tapla alhamdulillah namo al-Fatihah mi. Nah, ya ku tabaca idina siratal mustaqim aja tapat teru idina siratal mustaqim puang tapat teru mana ngini ya na pakitan na tau we ku lo balu-baluku. Idina siratal lazina namta po betongan aja kepiling-pilingi oko na bawa balu-baluku. Insyaallah pabu namo mak balu bakumi namo mak balu agami insyaallah nama sipung Allah taala ya. Barakah na itu. Itu barakah na. Tapi ya kunis sang ita ye me sami makare macis cito mana iya tahu mana kamaturian nami na patarala. Iya barakah na itu pak. Kendre rupa salah ipasam pajamo je insyaallah. Ngalenge je solusi pung Allah taala. Mayat itu pasam pajange pak bu. Demi nawa diki makada. Namo je bismillahirrahmanirrahim baca. Iya, mau bismillah yang penting pekanja gini ana. Yang pasam pajamo je aja je muradu. Yang pasam pajange aja je muradu. Magi je ini madari nama kura daleta. Magi pak bu. Magi nama dari pak. Nasabah magi ragu ki. Nama kerja pungalat talau baca si peng. Oh mayat takilah ya jalau. Mahrajan. Betongan aja murah pasang pajang insyaallah. Aja muragu. Magai pungalata alam meweki pungalata ala jampangi ki nareko angkamu ki agi mepigau tapi yang penting terima pasandre kilo di pungalata ala. Nania aja malupai sampajang. Itu pak. Nasabah magi iya sampajangi aga pak bu. Iya na tu idina siratal mustaqim. Mega to sampai makredo idina siratal mustaqim. O kasari monrina pungalata ala namo kolido idina siratal mustaqim. Ite tahu angka tu kisah, yale kisah supaya memperkuat angka tahu torilo masam pajasubu. Tapi nekia setange pabuangi, gangkana aga. Gangkana ya dampungi seperdua aga nasane dosana. Gangkana iya rotawe de nakada mo buang akhirnya aga we setange renri sendiri. Maka dani gaji ikut tori renri kalau masam pajang. Maka dia setan maje maka maje penangka iblis ka maje penangka naka de wakitoro ko si buang apa ipamu buat capu dosamu berakak na sampajang jadi aja apapun kegiatan ta pak apapun kegiatan ta ikut mas sampajamu insyaallah. Ini pak bu tapi mage je nama dari di mage madari koto pura mas sampaja artinya ngolosi rekingi madari ki ragu na sabak mage Wak dijaji iya ro anu masa anu ipulangi anu masalah mi. Gangka na to milo do wak deje na melo. Deje na melo letu. Pada tolo nagaga turijun cini deje na mi mak dapi. Nasabak mage wak dijaji iya ro to masampaja si tapi angka anu masalah. Ipata melo realeta watakaleta gangka na iya ro nasabari. Termasuk makukwe makunre hati-hati ki tanpa disadari. Madari itu agak sana. Sebagian itu gagok madari agak sana melakukan suntika turime malolo aja dia musinti ale turime malolo takut dia matoa. Aja nah. Tapi ternyata suntikannya itu adalah suntikan dari babi. Babi itu jadi pik carana turime lodo aku ndela terus sama lagi. Angka itu babi ta mabatakale muda musadari. Itu. Jadi pai. Yebu tapi saya rasa kue jamana lansare pasapajang kue batongan nama tak da anu na telai sampajang apalagi makunre namolo boting evita ye ai lisuto polisito pale pandari koloni boting eta we tapi dia mari gata tapi nekia yang jelasnya lisuki mas sampajang artinya secara umumnya ye pak maka dai kendro ki je monro sampajang ki artinya secara umumnya ya kok secara khususnya okoi masih kita. Nah, tapi kok secara umum na ye makare pa kendro ki monro okoto ki masampajan. Oko ki galunge, oko ki darae, oko ki kantoro aja je mosiri kok ki kantoro. Pak biasa to ang kawita to nasa manu ka sa dia aku anu ustaz ko diga musalla na ko bama ang sa musalla tapi mabele den manu ka sa di ngok jaji makomo akada male nanu kama kinita ka iko mi burusan ka to.
Ternyata berusaha kayak labbai sujadamu. Ya ko nele ko taro ni. Ya inshallah matur ya sari monrin na pungala taala ko din asampajang alena iko masampajang insyaallah iko matu asari monrin na pungala taala lisu mele maka din kana mele biasa he. Manyaman yung rakku iko he. Na iko he. Sini sura-sura nan niya to mataw malabikan kihade. Nan niya ko to pura masampaja pabu. Palai ko subuh itu de gaga tande na tarime pungala taala rigau angkanes nasaba ang kami to malika rahma balatuan malika pamasino pungalata tarima manang itu parilodongan madicita to mataw malabikan kihadir termasuk tuh megatutu sapa itu agasanne kapaka ke patapuloi maka dakeje monro we engko ko na si hama bilalu kumiki sapai ya pakai ke patapuloi non remana pake ta we kapakara buka kami afika waki patam kakap puhaka kami ni kana mungkali kanta kiru kakara pokok nak patapulo ternyata dalam kitab Syariful Anwar ternyata dalam Syariful Anwar ini kitab Syariful Anwar ternyata luar biasa itu artinya kep 40 iya me kata kutu kita na si Abdul Ahmad Bilalu kumanang itong kamanan niya kutu termasuk ini Pak Galunge ya komelo ki mapamula Pak Darae ya komelo ki mapamula tasidi aga-aga supaya mabele ia tu poleri Pak Kajajai itu jama-jamata khususnya Pak Galunge Pak Darae insyaallah mabele poleri agesane balawe dan sebagainya apa mula ko kendo ko mapamula iya waktu dege Pak Kajaja namo palalampan ni lisuto matinro ko tu namo anang ngoy matinro to namo balawe matinro to ko tu ko deto matapalo ni taliti bi kama ko ami tu kenroy okoy yolo na su ko puro ko masam pajasubu ya ko puro no masam pajasubu lono pamulay galumu ano ko me ko matana lono jo pamulay minimal ang pamula ni bawa ang pamula mi ko puro ang pamula lisu no ko matanre ni tate pitu ni matu lono mutanang kapura din pamulay okay tu insyaallah ilaw ko tu tapi mawatami de ka mulai kapang de pa mulai ko tu pamula insyaallah nasabana mo ano ko tu de ka matin romanang ko tu jadi ko tu pamula tapi angoloang waktu tanangnya ko guruta maka gurunda ke gaji angoloa kami nama deci makanya pak madari to je maka sapate angoloang nakadaja na je megala da ang kaninaga sikui ina turi sikui anu nah angoloa na de naga nasang itu bu angoloa mangolowatang de naga gitu ya mangolowatamu insyaallah de naga caw itu angolowatang puro mangolowatang iko mani betuangan ng pamulay mangolowata iko ma melo no mapajaji iko mani meko mangolo timur jaji to meko jaji manang tapi sitongan na de naga caw itu mangolowatang masampaja lagi te mangolowatang lo lagi betule te mangolowata betongan na aga cekak betangana jangan aku apa jangan aku abu jadi aja nemu sapa ngoluang angolowatan no de naga itu sini surah-surah dan niat tong malabikan ke hadir jadi lisu kanange pak makada inti daripada segala hal aga sampajange pak wijata mas sampajamu ga wijata madari midi makada we majepe yanu stas mas sampajang majepe yanu dina sampajang menre dalek na majepe ya was sampajang itu rimaku me seding aja je burusang ko kupungala taala aja burusang ka aku pungala taala bali akadaki sedangkan iro dina sampaja layaliang sedangkan iro dina sampaja layaliang apalagi ya mas sampajang musti nalengi pungala taala aja mo kare mas iro yanu dina sa meloga macur iro aja tapi mas sampajang melogo macur tamiranaka teme to ko tamranaka jadi aja katadikyo ko gamata jadi tu luar biasa to mato malabikan ke hadir masagena tapi intina asam pajaki saya kira yana kapange ya kung kada ku tapasala tadampeng ya maraja dan yang idi masyarakat tak kali wingerang sebelum tutup apalagi ini musim politik ternyata nakan namati ko sampajangi itu pas sampajangi tahu masih di sini jadi khususnya di Okwe jamaah Al Ansare
asik diki je. Utamana dalam pemilihan asik diki. Ya ku perlui pudani pengurus ketua pengurus siba ketua imam. Maka dani je tu pilih. Ko maka dia na tu. Betongan da dia wa peringat rama ya dituak kada ye. Betongan nasi diki. Taro no jo ikala iko jamaah Al-Ansar ku masih di Moko. Apalagi ku mename mano. Nah, itu ya asik diko piye na maka da ye bangun misalnya kampot ye wat dinge. Asik di ya. Asik di Moki. Tapi aja kamang kela pajar masrang. Gasik dia, kamang kela pajar digasik dia tuh. Dan dia aja kita gagasi salah-salah gara-gara ipe kuang keperbedaan aja gasi salah-salah toh. Aja nasabari beda pilihan dia na melo sidape ko masigi ai bahaya tuh ye. Nasalengyan na yelete aja mo sidape ai mana kamu kara-kara masigi gara-gara pilihan aja lalu. Iya, asik diki Pak, itu tentukan isi drap ke depan, kega macan ni nyawata, kega macan ni ngatita tentu ti satu makde. Iya buat dibangun kampungnya, iya buat dipenga bae. Artinya sini aja tu pemimpinnya Pak, makanjak mana, walaupun tetap ada kekurangan dan kelebihan. Itulah manusia. Tapi nekia ko tasak dingin makada manu je sadi. Oku nih saatnya. Nah, kega wat ding. Wat dingi bangun kamputa nania utamana wat disejahterakan ipengang imangi, wat disejahterakan ipega guru pengaji, wat diparewa ipenga danana mubalik dan sebagainya. Ini tuh tentu. Ini tapi nekia Pak wa peringarangi aja lalu kigaga si salah-salah. Apa Pak? Angka kejadian si di bola si salah. Ni gero si salah Pak. Bene na si balakin na. Mapagawa na sa ade iya je mo ano keluarga ko na sa ade keluarga ko to iya na mo ano na sa ade iya na ba kay si Bubene magasan masasa saya kira demikian lebih dan kurangnya mau dimaafkan astagfirullah minallahi musta'an wal itiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.